Malika nggak baju gitu guys, karena pale. Di pakai baju apa ki? Hah? Malika pura ya? Lure. Pakai baju lure. Deprene ya? Piye maca iki mu? Hah? Ngono. Gak ngono. Lah piye? Lipstiknya silang terah. Wis lipstiknya irang. Heeh. Lah ilangnya kenapa? Mbah. Malika karena apa guys? Pakai Pulang. baju lurik. Wis pulang. Ada prene ya? Jualan sate. Bandungnya sate. Apalagi lo. Malika pakai baju lurik. Lure. Bu, kas kakek. Taruh di. Mas piro iki? Bu. Kas kakek masih piro deh, Mang? Tinggal nih. Yang satu ya wis keringetan wis bau. Lama leh. Ya aku gak kelem jam mulai. Lah gue gak nonton. Aku nonton dari rumah. Di. Di. Gimana? Enak lah. Lapangan lah. Wis bek jedenge. Wes. Aja dicopot sik ya. Apa nih? Bajue. Adek. Apa ini ngaduk? Dek nang dek, adek geng dek, adek nang dek, adek geng. Cemang. Gak foto lah. Iya. Video apa lah? Video lah. Nih. Engko ndelok. Ning kene lungguh kene. Ya plus di. Action. Action. Malika action. Ada gak kaya Malika lah? Nek maca ngono kok gak kaya Malika. Mbah. Kaya sapa kuwi? Masa? Heeh. Bisa lihat-lihat. Engko lah. Engko lah. Ayo tak coba baju. Aja se ya. Kenapa lah? Kenapa motor apa? Kenapa motor apa? Tepak apa? Tepak mbak. Mbak aku tepak Lali. Tepak mbak. Tepak. Enak semua si dumpling. Enak sing jompling? Enak sing jompling? Enggak, squishy. Squishy dumpling. Squishy dumpling apa? Kayak bakpao no. Jajanan Malika apa emang? Pak Edi. Yang delik iki lho. Malika delik. Ayo. Ayo. Ora rene kok. Pak Edi mau hati. Ora rene. Cemang. Emang apa? Emang aku. Tadi makan nasi goreng. Wes. Lah jajanem ndi? Hah? Jajanem. Jajanku sak bakal. Lah ya gak mau kae. Cucu.
Malah dolanan kunci. Jalan. Wes. Apa? Nah. Ah. Mas air no.